Tampang sangar Panglima Andika pegang senjata pimpin pasukan tempur marinir Amerika dan Indonesia. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memimpin langsung pasukan khusus marinir Amerika dan Indonesia saat latihan tempur di Batalion 10 Marini, Dabo Singkep. Dilansir dari YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, terlihat Jenderal Andika berpakaian lengkap tempur dengan rompi anti peluru, helm, hingga bersenjata lengkap. Jenderal Andika tampak didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono dalam latihan tempur pasukan elit tersebut. Dalam arahannya, Jenderal Andika menegaskan ke pasukan marinir Amerika akan memberikan pelajaran yang baik untuk rekannya prajurit marinir Indonesia. Bekas Kepala Staf Angkatan Darat ini juga menekankan bahwa latihan tempur saat ini bisa menjadi kesan yang paling berharga bagi pasukan Indonesia ketika mereka akan mendapatkan kenaikan pangkat. So I just want to thank you all. I'm sure the Indonesian Marine, they learn a lot, and you don't want to lose them. You really have to win their hearts and mind. That's my hope and my expectation. Win their hearts and minds so that, if they get impressed today, that impression will stay for the rest of their life. And when sooner or later they're gonna go up in the chain of command, let's say this lieutenant, when he goes up to reaches star, then that good memory he did with the Marine Expeditionary Unit, your unit, it'll make our Marine in the future way better. Also the values. The values is, to me, the most important thing they have to take out of this, and the friendship. Okay. Hai pemirsa Selipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.